Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda. Abanya-Uganda bacitse urondogoro nyuma yo kumva ko perezida w'inteko ishinga amategeko y'Abanyamakuru atitabira imibereho y'abayobozi b'inteko zishinga amategeko bere mu Busuwisi mu mpera z'ukwezi kwa karindwi, bakeye ko yabarafata ibihano bituma atinyagambura. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Chris Bole yavuze ko bavuga ko Amonga atitabiriye kwera ibihano n'ubwana kuko inama mpuzamahanga zitungura igihugu ataritiye kuko azitabira kandi nayo ngo nta nyungu yari irimo ku buryo kwitabira byari itegeko. Uwazamuye urwo runtu rwo kuba Amonga ataritabiriye inama n'Rebeka Kadaga yasimbuye kuri uyu mwanya wavuze ko atagiye kubera ko Amerika n'Ubwongereza bamufatiye ibihano birimo kutabagerera mu bihugu. Abo bagore babiri Kadaga na Amonga uko basimburanye ku buyobozi bw'inteko ishinga amategeko ya Uganda banahanganiye umwanya wa vice perezida w'ishyaka rinini muri ku butegetsi mu bagore ku rwego rw'igihugu. Ubwo ari mu karere ka Rebeka Kadaga yabwiye abaturage ko uyu mugore bahanganye atabasha kurenga umutaru kuko afata ibihano na Amerika n'Ubwongereza kubera ruswa. Mu ijwi riranguriye Madame Kadaga wabaye perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda imyaka 20 yabwiye abagore mu karere ka ati hari inama mpuzamahanga ihuje abaperezida b'intwe y'abadepite mu Busuwisi ariko uwacu witwa Amonga ntiyahenguka, yafata ibihano byo ku rwego mpuzamahanga kubera ruswa. Arakomeza ati Amerika n'Ubwongereza byamukumiriye kubigira ku butaka kubera ko yamunzwe na ruswa, ndetse buryo uko mubona ntiyanahinguka i Dubai kuko nawe yabaye igicibwa. Rebeka Kadaga si ubwa mbere avuze nawe umugenzi wabo namweke Karere mubona musimbuye ku mwanya w'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko. Ubwo ari mu karere ka Iganga nabwo mu kwishongora kwinshi yavuze ko yategetse inteko ishinga amategeko imyaka 20, yibaza ukuntu umuntu wamusimbuye wakiriwe ibihano na Amerika, Ubwongereza na Emirates z'Abarabu yemererwa guhatana intebe ikomeye nka vice perezida w'iki Karere. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko intambara y'aba bagore bakomeye muri Uganda irenga ko bahatana intebe ya vice perezida bagira nabo bagasabanya kugeza ubwo Rebeka Kadaga yabwiye abaturage ko badakwiye kugira icyizere Amonga kuko nabo ubwo atakifitiye ngo yaza kuba yizira ntiyari kwitukuza ngo ahindure uruhu rwe. Abantu batekereje ko ahangaha yarengereye wenda Amonga azamusubiza ariko yarya imyoni yamusubiza. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Chris Bole yavuze ko bitangazwa na Rebeka Kadaga kuba musimbuye ari amagambo y'ubupfura buke. Ikinyamakuru Trip Report cyavuze ko perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Amonga yavuze ko arezwe neza yubaha abakuru ku buryo atasubizanya na mukecuru Rebeka Kadaga yasimbuye ku buyobozi bw'inteko ishinga amategeko. Ati bitutse byose nuko nabibona ariko narezwe nubaha abantu bakuru, sinzamusubiza zatuka naruha ceceke kuko sindi nyagasozi y'umugore yirirwa itukana kandi buri mugore wese agomba kuba yubaha abantu bamuruta. Amonga yomozaga mu karere ka Busoga iwabo Rebeka Kadaga wirirwamo tukavuze ko Basoga nta kibamuburanye n'ubwo umwana wabo Kadaga atakiyoboye inteko ishinga amategeko. Ubwo kwitwarika bamwe babifashe nko yashaka kuzabona amajwi aho Kadaga asanzwe afite ibirindiro bikomeye. Umwanya wa vice perezida w'iki Karere muhabwa abagore muri Uganda n'umwe mu myanya ikomeye muri iki gihugu no mu ishyaka kuko buri gihugu ufite abari ruhande rwa perezida Kaguta Museveni. Nyiri muri Uganda babwire ko perezida Kaguta Museveni yavuze ko abakozi bo mu biro bye bamunzwe na ruswa bigira naho basaba abaturage amafaranga agera kuri $30 z'amashiringi kugira ngo bahuze nawe. Museveni yasobanuye ko yishyuraga amafaranga abwiraga umukozi wo mu biro bye atukora ibishoboka byose perezida we n'ibaruwa. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ati n'ukuri ubwo nabibonaga natangaga igisubizo, uwazanaga ibaruwa yarishyuraga. Byabereye hano ku biro by'umukuru w'igihugu twarabafunze, byagaragaye ko bitewe n'imikorere mibi y'abo mu biro bye abaturage bigira inama yo kujya bifashisha amarisera kereke ukora mu biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo bamugezeho ubutumwa bwabo nawe akabushyiriza umukobwa wa perezida Museveni Natasha Karugire. Museveni yabisobanuye agira ati bamubona mu itangazamakuru akavuga ati yashobora kuba azi Museveni ntabwo akorera hano. Abigenza ate ajya kureba Natasha yahindutse umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi kubera imikorere yarapfuye abantu baramunzwe. Nk'uko uyu mukuru w'igihugu yakomeje abisobanura imikorere mibi yagize ingaruka ku baturage basanzwe gusa kuko n'abashoramari bakomeye mu gihugu bagiye basabwa ruswa kugira ngo bamugereho. Umwaka ushize hari abakozi bo mu biro bya perezida Museveni bafunzwe bakekwaho ibyaha birimo ruswa barimo Lieutenant Vicky Munaba wakoranaga n'umujyanama wa Museveni mu bikorwa bya gisirikare, Rose Nakunga n'umunyamabanga bwite na Caporal Moses Keba na Michael Christopher Ayiranga, abo bose bafunzwe kubera ruswa. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ishami rya rishinzwe guhuriza hamwe ibikorwa by'ubutabazi waca ryatangaje ko abantu 3 bari baravuye mu byabo imbere mu gihugu bahunga intambara muri Sezo bwa Kongo batahutse kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Raporo nshya waca yavuze ko mu ntara kiva mu byaruguru abantu 2 basubiye mu byabo n'ubwo bwose abasaga 1 bakiri impunzi z'imbere mu gihugu muri barimo hafi 500 bavuye mu byabo muri uyu mwaka gusa. Mu ntara kiva amajyepfo barenga 600 basubiye mu byabo mu gihe bagera kuri 1 n'igice bakiri impunzi z'imbere mu gihugu harimo abarenga 550 bavuye mu byabo kubera imirwano muri uyu mwaka. Ucavuze ko basubiye mu byabo mu ntara kiva amajyepfo hari nabo mu duce twa Minova,
Karere no ku kirwa cy'Ijwi mu kiyaga cya Kivu. Ku rubuga rwa X asubiza ko iyi raporo yasohotse mu mpera z'icyumweru gishize, Bertrand Bisimwe mu makuru umutwe M23 yavuze ko bakemuye icyago ku bantu mu gucyura abantu barenga miliyoni 2 nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama uyu mwaka. Inkambi z'impunzi nyinshi zarafunzwe zirimo iya Burengo, Kimashini, Kanyarucinya na Rushagara zabarirwagamo abantu barenga miliyoni. Aba nabari bavuye mu byabo muri 2022 bahunga imirwano hagati M23 n'ingabo za leta baturutse mu bice bya teritwari ya Rucuru, Masisi na Rubero. Imiryango itegamiye kuri leta yafashaga izo mpunzi no mu nkengero zaho yamaganye uko izo mpunzi zacyuwe, yavuze ko zirukanwe ku ngufu n'abarwanyi ba M23. Abakuru M23 bashinjiye umuryango gushakira indonke n'akazi kuri izo mpunzi mu nkambi, bavuga ko batifuza ko abantu basubira mu byabo. Muri Kivu Ruguru na Kivu y'Epfo n'ubu hakomeje kuvugwa intambara za hato na hato hagati y'inyeshyamba za M23. Ubu zigenzura ibice binini muri izi ntara n'uruhande rwa leta, cyane cyane urwanya mu mitwe itandukanye izwi nka Wazalendo. Nubwo izi mpande zombi mu kwezi gushize zumvikanye ku mahame yo guhagarika imirwano, izo ntambara zivuga muri iyi minsi hirya no hino muri izi ntara ziracyatuma abantu ibihumbi bava mu byabo bagahunga. Ucavuze ko muri Kivu Amajyaruguru gusa kuva tariki ya 13 z'ukwezi gushize kwa karindwi abantu bagera ku 44 bahunze imirwano mu gace ka Masisi, kandi nibura abasivili 8 biciwe muri iyo mirwano. Hagati mu ntara Kivu Amajyepfo mu duce twa teritwari za Uvira, Warongo na Karere imirwano irakomeje bituma abantu bava mu byabo bagahunga. Ndetse muri iyi ntara niho uca ibarura benshi bavuye bahunze kuva muri uyu mwaka watangira uyanije n'izindi ntara. Ucavuze ko tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani nibura abagore n'abakobwa 35 bashimuswe kandi bagafatwa ku ngufu n'imitwe yitwaje intwaro mu duce dutatu muri teritwari ya Uvira. Ibivuga ko bikesha abaganga n'abategetsi baho. Nubwo miliyoni y'abantu basubiye mu ngo zabo, uciraburira ko benshi bacyugarijwe n'ibibazo byo kubona ikibatunga ndetse no kutabona imiti. Hanyuma ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa buramya ko M23 yakoresheje indege zitagira pilote nyinshi mu mirwano muri teritwari ya Warongo mu ntara Kivu Amajyepfo. Imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo muri Warongo yatangiye tariki 7 Kanama. Ku munsi wakurikiyeho M23 yafashe agace ka Kaniyora, Muramba, Muzinzi na Chiruko. Umuvugizi w'ibikorwa by'igisirikare cya Kongo muri Kivu Amajyepfo Sureto Narigani Mbuyi Karonji yari yakanye amakuru asobanura ko ari inyuma byahimbwe na M23 igamije guteza umwiryane mu basirikare. Sureto na Mbuyi ukora mu biro by'agateganyo muri Uvira yari yagize ati ingabo za leta zisabye abaturage mu misozi miremire migufi muri Uvira Fizi na Mwenga gukomeza kuzizera ko zirinda ubusugire bw'igihugu zitizigama. Gusa umuvugizi w'intara Kivu Amajyepfo ku ruhande rwa leta Didier Kabi Bashizi yemeje ko ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo bavuye muri utwo duce mu rwego rwo kurinda ko amaraso ameneka kuko M23 akoresheje drone n'ibifaru byinshi. Mu kiganiro Kabi yagiranye na radio mpuzamahanga wa France RFI yasobanuye ko mu duce M23 iri kugenzura harimo na Muzinzi ndetse na Chiruko. Duce turimo Kaniyora, Muzinzi, Chiruko n'igice cya Muramba turi kugenzurwa n'inyeshyamba. Tariki ya 10 Kanama ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo bateye ibindiro bya M23 muri Warungu bigamije kwisubiza utwo duce byari byambuwe ariko ntacyo byatanze. Hari abaturage bahungiyeho bizeye umutekano bane bafite icyemezo cyo kuguma mu ngo. Mu ntara Kivu Amajyaruguru cyane cyane muri teritwari ya Rucuru na Masisi amaze iminsi yabera imirwano ikomeye M23 n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR n'indi bihuje ingengabitekerezo imuranye turasemuse ndetse na PSRS. Hari amakuru avuga ko tariki 7 Kanama M23 yasabye abaturage kuva mu bice bimwe na bimwe byo muri gurupumo ya Butanda Shefire bwite muri teritwari ya Rucuru mu minsi 5 ibamenyesha ko hashobora kubera imirwano ikomeye. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye tariki 7 Kanama umuyobozi wungirije M23 Bertrand Bisimwa yagaragaje ko leta ya Kongo yumije mu ngabo z'abantu Wazalendo ikomeje gushotora abarwanyi babo. Bisimwa yagize ati Kinshasa igomba guhagarika imirwano turamutse dufashiye mu cyo gusubiza ibitero niba bikwiye kuvugwa ko twarenze ihagarikwa ry'imirwano kwihangana kugira bigarukira. Kinshasa nikomeza iyi mikino tuzirwanaho kandi bazi ko dushobora kwirwanaho. Imirwano ikomeje impande zombi mu gihe tariki ya 19 Nyakanga leta ya Kongo na M23 bashyizeho amahamaganisho ku masezerano y'amahoro arimo ingingo isaba ko imirwano ihagarara burundu. Byari biteganyijwe ko leta ya Kongo na M23 bizatangira ibiganiro by'amahoro bitarenze tariki 8 Kanama babifashijemo na Katari, ariko nibiratangira n'igihe byimuriwe ntikiramenyekana. Nasumbikiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banzi ko 14 barangajwe imbere na Samia Suluhu Hassan mu ishyaka CM ari bavuga ko bazahatanira umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 10 uyu mwaka, aho Madame Samia azaba ashaka manda ya kabiri ariko yo ya mbere kuri we yitorewe n'abaturage. Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ku mugaragaro ikivuzo cyo guhatanira manda ya kabiri ubwo afataga impapuro zo kuzuza ibyangombwa bishyigikira kandidatire ku mwanya wa kandidatire ya perezida. Ku wa gatanu aterekejwe mugenzi we azafatanya kwiyamamaza Ambasaderi Dr. Emmanuel Nchimbi. Madame Suluhu yakiriye fomu zivuye ku rubya komisiyo yigenga ishinzwe amatora mu gihugu mbere yo kujya ku kicaro gikuru cy'ishyaka CM, aho yakiriye imbaga y'abayoboke b'ishyaka ndetse n'abaturage. Itangazamakuru muri Tanzania ryavuze ko kuri iyi nshuro hashobora kutazabaho guhatana cyane kuko amasura amenyerewe muri politiki ya Tanzania bigaragara ko atitabiriye amatora.
Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire muri Kenya abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banatwoze muri guverinoma Kenya bwana Justin Muturi yaneze perezida muto y'urwo zenguruka igihugu ava kurwanya ubukene ntiyerekana ikintu avuga abaturage bazero bigobotora ubukene bw'ababase yavuze ko ari guverinoma y'abantu bivuze batagira ikintu na kimwe washije gukora uyu mugabo yanifatiye mu gahanga perezida ruto w'umushinga wo gutanga za moto ku rubyiruko nk'inzira yo kwivana mu bukene yavuze ko ari ikinyoma ko moto atari ikintu cyavana urubyiruko mu bukene icyakoze ari ukurwambika ingofero gusa kuri Justin Muturi ngo ubutegetsi bwa perezida nta gahunda yo kuvana abaturage mu bukene bufite uretse kwirirwa bashaka ubuhenda abana b'abaturage bakabakumira make gusa icyegeranye no guha umuntu ikiyiko ukamusaba gucukura icyobo. Justin Muturi wabaye umushinjacyaha mukuru w'igihugu akaba na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kenya yavuze ko ushaka kurwanya ubukene azana politiki zitanga akazi gafatika yaba ikoranabuhanga cyangwa se imishinga minini atajya gusaba abagira neza ngo nawe azayifotereze ku baturage. Perezida William Ruto akomoka mu ishyaka UDR risanga mu kirango cy'ingorofani. Muturi yavuze ko bene iyi politiki y'ingorofani nta kintu yagize ku baturage cyane urubyiruko. Uyoboza mu butegetsi yavuze ko perezida William Ruto yonukira akabwira urubyiruko ko yazanye moto ndetse n'umushinga wo gukora mu binamba byoza mu modoka byerekana ko nta cyerekezo y'igihugu afite ngo wenda imishinga nituma abantu batekereza by'igihe hejuru bahora bareba hafi cyane kuri ngo n'igihugu gishaka kugira abamotari benshi kurusha abenjeniyeri byerekana ko nta cyerekezo cy'ubukungu gihari kuko moto itagukiza ngo unakize igihugu. Justin Muturi unenga ubutegetsi bayemo yavuze ko nubwo atanze gushakisha ko abantu bakibeshaho adashyigikiye politiki zigwingiza abaturage mu mutwe nko kumvisha umuntu ko gusunika ingorofani bihagije nyamara akaba umwereka ko afite kugira uruganda cyangwa se ikintu gishobora gutanga amahirwe ku bantu benshi kurusha kuba umumotari cyangwa se gusunika ingorofani. Ibi ngo ni ikimenyetso ko perezida William Ruto nta gahunda y'igihe kirambye afitiye abanyakenya. Reka nsoze bambwira ko abanyamakuru batanu ba Aljazeera bishwe mu gitero cy'ingabo za Israel bari ku bitaro bya Al-Shifa muri Gaza nk'uko icyo gitangazamakuru cyabivuze. Abanyamakuru Anas Al-Sharif na Mohamed Kreke hamwe n'abafata amashusho cyangwa se cameraman Ibrahim Zahere, Mohamed Nufari na Mohamed aribo bari mu ihema ry'abanyamakuru ku irembo ry'ibi bitaro ubwo ryasuzweho nk'uko Aljazeera bivuga. Ubu bwicanyi bugambiriwe bwabaye ku cyumweru bwari ikindi gitero cy'ubugome cyateguye ku bwisanzure bw'itangazamakuru uko niko Aljazeera yabivuze mu itangazo. Nyuma gato y'iki gitero igisirikare cya Israel Defense Forces cyemeje ko cyarashe kigamije Anas Al-Sharif kivuga ko yakoze nk'umukuru w'ishami ry'iterabwoba rya Hamas. Igisirikare cya Israel ntacyo cyavuze ku bandi banyamakuru bishwe. Abantu 7 bose hamwe nibo baguye muri iki gitero nk'uko Aljazeera bivuga. Mbere yabanje kuvuga ko abakozi babana nibo bishwe nyuma y'amasaha ivuga ko ari 5. Mohamed Muwad umuyobozi w'amakuru w'iki gitangazamakuru yabwiye BBC News ko Anas Al-Sharif ari umunyamakuru wari ijwi ryonyine rituma isi imenya ibirimo kubera muri Gaza. Muri iyi ntambara Israel ntabwo yigeze yemera abanyamakuru bo mu mahanga kugera muri Gaza ngo bakore bisanzwe bityo ibinyamakuru byinshi bitangaza amakuru bikesha abanyamakuru basanzwe babayo. Muwad yabwiye BBC News ati barashwe bari mu ihema ryabo ntabwo bari gutara amakuru ku rugamba. Ukuri no Israel ishaka gucekesha amakuru y'ikinyamakuru icyo ari cyo cyose akorwa n'abari imbere muri Gaza. Yongera ati iki ni ikintu ntigeze mbona muri iki gihe gike cy'amateka. Anas Al-Sharif ufite imyaka 28 bisa n'abari byatangaje kuri ruga mbere y'aho aratswa aburira ibitero bike byo mu kirere bya Israel kuri Gaza. Nyuma y'iki gitero ku banyamakuru mu mashusho ateye ubwoba bise baje kugenzura ikayemeza abagabo boneka bateruye imirambo bari bamaze kwicwa. Bamwe bavuga cyane izina rya Karere umugabo wambaye ijire y'abanyamakuru yumvikana avuga ko mu mirambo ari Al-Sharif. Mu itangazo ingabo za Israel zashinje Anas Al-Sharif kugira nk'umunyamakuru ivuga ko afite uruhare mu bitero bya rokete ku basivili ba Israel n'abasirikare ba Israel. Ingabo za Israel zavuze ko mbere zari zarerekanye amakuru y'ubutasi yemeza ibikorwa bya gisirikare bya Al-Sharif birimo urutonde rw'amahugurwa y'iterabwoba. Mu kwezi gushize Aljazeera Media Network hamwe na komite mpuzamahanga yo kurengera abanyamakuru CPJ basohoye amatangazo atandukanye avuga ku buzima bwa Al-Sharif ko uri mu kaga kandi ko akwiye kurindwa. Umukuru wa CPJ yabwiye BBC ko abategetsi ba Israel bananiwe kwerekana ibimenyetso ko abanyamakuru bicwa ari abaterabwoba. Ati ni ibintu twagiye tubona kuri Israel si muri iyi ntambara gusa no mu myaka za 70 yabanje aho umunyamakuru nyawe yicwa n'ingabo za Israel maze Israel ikavuga ko ari umuterabwoba ariko bakagaragaza ibimenyetso bike cyane bibihamya. Ubu ntabwo ari ubwa mbere ingabo za Israel zica abanyamakuru ba Aljazeera muri Gaza ikavuga ko bakorana na Hamas. Muri Kanama umwaka ushize Ismail Ali Guhuru yicwa n'igisasu cy'indege y'intambara yicaye mu modoka ye. Amajwi ateye ubwoba agaragara mu buryo bashwanyaguritse. Cameraman Naim Al-Rifi hamwe n'umwana w'umuhungu witiraga nabo bahita bapfa. Ingabo za Israel zavuze ko Ali Guhuru yagize uruhare mu gitero cya Hamas muri Israel tariki 7 Ukwakira 2023 ibya Aljazeera yamaganye. CPJ yavuze ko abanyamakuru 146 bamaze kwicwa ku Israel yagawe ibitero muri Gaza mu Kwakira kwa 2023. Ku banyamakuru bakiri muri Gaza ibintu byifashe nabi cyane uretse ibitero by'indege hari n'inzara kubera kubura ibiribwa. Mu kwezi gushize bisa hamwe n'ibinyamakuru by'Abongereza Reuters, Associated Press na AFP
basohoye itangazo rero rivuga impungenge zikomeye ku banyamakuru bari muri Gaza ko batakibasha kubona ibyo kurya bo n'imiryango yabo. Abanyamakuru bikorera bisigenderaho mu kubona amakuru yo muri Gaza bavuga ko kenshi bamara iminsi ntacyo bakize mu nda, ndetse umwe yituye hasi mu gihe cyo gufata amashusho. Imiryango irenga 100 ifasha ishinja Israel kubuza ko inkunga y'ibiribwa yinjira muri Gaza. Israel kuva ko iyo miryango irimo gufasha icyengiza amatwara rya Hamas. Israel yatangije ibitero muri Gaza byo kwimura ku cya Hamas tariki 7 Ukwakira k'umwaka ushize, aho abantu 200 bicwe, abandi 551 bagashimutwa. Abantu barenga 61 bamaze kwicwa muri Gaza kuva Israel yatangira kwimura, nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ya Hamas bitangaza.